इतना जगह है दिन है, इधर में जाओ इधर में जाओ इधर में जाओ, आग से नहीं देखता, नहीं बनता है, बात मानता है अपना लेवल से, मतलब है आप आगे सुनाया तो इससे area. Now we are here for public hearing. Before that, on forest land has been obtained by letter number this category. The total estimate cost of the project is 16 crore. And environmental sensitivity of the area is mentioned over there. These are the project details. As already I have mentioned that this area is drainage of the buffer area. And there needs to be proper maintenance of vehicle will be there. PUC certificate will be there. And Aduh, mentah kepor, wilayah. Please, take video tadi. Okay. Jangan. Kalau dia. Okay. Sangat suara dengan public hearing. Pak Sabah jajai yang sangat suara dengan public hearing sebang sangat jajai. Sabah please display NGO Sabah jajai yang sangat suara Jangan saya suara, jajai. Saya suara, jajai. Saya suara kami public hearing. Jajai. So we will adjourn the public hearing. Labian, jajai. Kita pynsangeh suai ke public hearing, Sabah jajai. Ôi bánh bạc ông Tâm, Sabah jajai boh, itu ile prai ini, Pak. Bisa tu mereka lambiang jajai lebih ile itu lagi benar orang. Itu apa ini tu prai? Jajai orang jajai. Kami yang lahan ni orang jajai. Ma. Itu ada pulai ya. Karuman public hearing. Jajai. Nggak public hearing.
Kami pun tu ramai. Jangan. Hello. Ay, kumanda na. Kapag kumanda na iba ni ka. Kusaba ay na kami. Kasi kusa ka dia. Sila yang kelam ni negeri atau kami. Seiñbhalang Chah, baik Seiñbhalang Chah, kusa ka dia. Habis. Apa ini pendam dia macam? Coba. Sahabat, kita dekat rumahnya, sahabat dikit-dikit benda, public hearing dapat sangat dia. Anda kena masuk public hearing, sahabat sukisa. Baik sudah berom dia. Lepas public hearing bentuk lagi, terus baik berom dia. Lagi berom lang yang besar. Sahabat berom. Wah, yang kecipai tu yang betul kecipai tu yang sampah jai. Waktu itu impor lah. Ya kini tuan kipara cepai. Hagi kesen lah. Sampai buram yang kinang jalan. Yang pi. Lepas apa? Saya kajak kembali orang udiklar, usaha, deputy commissioner, udiklar. Do. Waktu kini ke public hearing itu katanya. Siapa? Jai kami congcet. Yang mani dikena gua buram. Kada pendam ni public hearing. Ina yang kami. Nam pendam ni public hearing. Tapi na ulam ni. Kita yang kerja sini. Siapa nak mukong depan ni? Suruh ini peralok cipai. Kamu betul. Kau yang nyatur kau ini juga. Lemkan seliga ini cari. Ya. Siapa saya tu? Tak sah. Jingsia ke public hearing kedai tanggawai ke proses. Kaba pin persian ni persian. Absya. Kadang-kadang tang ke proses kebakin yo ada mio song haka public hearing ke forum kadang jisa ban register ban ai keteng ban keren iwe kumbadai ban le tapan kata pilih nyong kemde ngasutro mo kata proses kam lengkap proses kam lengkap yang ala puang ni rum dei bangat kesya ni no ada officers on duty ban implement yang provision yang Environmental Protection Act takung ke EIA UDC dan Sharman juga public hearing dia mentang an sab saja jaya lah dia ketika public hearing kedai nampak affected persons kumpang apa high court order affected person tu kita orang ni kibamlang affected di kita orang ni fair kata public hearing fair dia mentah nama ke situation ila persyang ila le paiba ola penpau ola pentut ya kena ke jumplong public hearing nasau ba le singim la syu ban peteng musyrik Hey!
ijing sekian dayo to what have po na liang agency dem go file petition to high court dayo to challenge court mereka tele ijing scam be to public hearing mi go man ni thau ne ba am to ni mining site em ga direct hai ta I gate si te kalam nando ni no sedang wan he ni request sigi yang pandam ga ra asata ni ini te daw te no rimyo sa dim ban si hab nyam dei bor tegi sabang yu to wang to do saman mi rega team yu ro open money ni successful jing jia ro he ni ngai yu to riu ga jat burung I han piadang emi ji pa yong I ba kli I riu ga jat burung I ka jak ai to ga ni ga mining yong ki ne liang ga ja suno do ki por mu chwa jo bo I ma ga jing percha po I itip ba lengba ga ni ga mining yong ki do penjat ko gi wa bu emai tai do ko wa lukha wa lunar hado ko umso na la ngi tibai do 0.25 jingai ga ni ga mining yong ki na po ga eco sensitive zone 1.46 km jingai ga na po ga wildlife sanctuary I nong jantia sang komen yo kat ka wildlife sanctuary ha go bon gi state myo gi dei sang kwa I penjat pingai pila de yo ga mining itu ni gitu gi drilling ni gi machine yong ki ni gi blasting pimut pitu gi merat dau im gi kita gi wa kita gi merat di yang yo luti bio im gi I ga ta habu ya kemat ba plus mentok do ita kanar po to ko win gi klog I oxygen yo ro gi gi jantia email di ki da em go point go kro ba ne liang ga jesul da bo I kwa ti ni to mana mining ni gi simen plan do chinga ga demography of area human boy ter ne liang ga sam I rejenjari fight boy yo ga khar tolun jani katel ha perkhat bai tengam emra kwa oklam cibun kanten suggestion sa ko mana chika dai gani men se maya jai brui gani jing telim to put ga do hai ni dang bonus kemat daule ten liang ga jesu ko blai suggestion ni gi chipai yong I chipai wora ko emenin go bituan gi sain ta do ita ni ko blai cibun 3000 ngo ho chi sen po ni de em ga jing cha thombor yong gi kat to ga ningut ki de khot yong ga sen dab di sao si wai ti por da cha khang na do ni ta na surok sao se chini re hadin ri klam da yo I poi ha do ga ni bat daman ga le ka jing job ye wong wa ni wa to ne ga si hando wa le na liang yong DC le da declare un ne ga si wa ya ka ni public hearing wa u cancel no but hado tu khmat yong ki khmat yong phi ki press media la oda kular wa ya ka ni ka hearing u pentet no ne ga si but da kular le wa khmat yong I woro lang le wa u cancel no hui to wa ga ni ka hearing ta ina ga liang yong ka gisen yoro emini kamong hui to wa ka FKGP le nagaliang yong ka hajing yalam yong ka FPGP is jantia hakini tiaw dep telebu gi ka dor khat sislong hawa percha wom impriang ya kenika hearing hanrai ko phala wa hadin wagi seiñbhalang bubun dala I chem gi wagi bor sarkar rek sarkar da le kam ko khrat kam gum sia wi jing kerpat yong I gitri tu muluk thai to we ni negasi da wan tur he ni hakwa da yo sia la hadu ketika tha kwa penman meeting but nagaliang yong ki bor beto pelai gani meeting la da cancel ya idap in statement ke jing yaro sikada ya ki nong yalam but gi dekhot woro gu yong ki seiñbhalang gu wan ni gasi gani ka mensim maya bru mensim maya jai bru yong I une agam ni wo imho laad I ucha I roj udo I gani ka bahak benta yong I gu emeni uite supply na inu ujeu ekre you pat ba apa thayang bi ya kan ni company plug la hai ba thayang bi ba kan ni company plug na nga support daw pi nga arab pe nga bi sen nga support daw pi ba investment ni ba plug na company ekre you pat ba sa nga sia do test ta kachwa ama ekre you pat ba sa ba kan ni company genjat lai hey ngai pertu to Angelina Masar chong habri chernot chnong ama te I kam chnong bri chernot de bun phayoi I jing men toy I but ato do I le uwi men tu yo khi hastar simen to u dang pulang tu pisai em nong pulang dang thet unong chawit wan dang lai thet khu dan ni thet bam thet tiar no to tay dukan le dau yo tom dau yo ki le dau yo em jing men toy nai ki te itai di tai le ki dau em jing toy woro vi ye pas gi te jing men toy to ba jan te le ilan em mini company yo ba I kami ang ba em he tai mo na hapo le phau wis nemi iyo ba I nang khiani kamnu sajabe ukhi yaki langkha ki patho te
kit gidi kejat dah kelendan kamat tenado upoi gani ka company waro aja tanya ni te yo waro kibru ilam yo ikau tet kate ga geri te motor la waro kibru yo de yo tet ke geri ke motor inu jing em kam ki de yo bakki te iki dami u support ye kate ga star me hap support ba u imlang waro apertai chong suk chong sani ye kwai diwai cho idat te lek gwa namni te im tip sabde klam ikam khian pat ikam khian chnong te mana lek game ni yam rema men seni to phi ki pat ba to support phi ro im to do ingau im jak po te ma ngap thanam em kre ka star semen tanga perkhado ngadai dukan mo itu kre dong poi thet gi hanga tenga dong lu thu cha chani cha klerian de klerian ki dang thu is tem jing men toi tengai te na liang nga lam obes hakate ongpi penjulur kamar yang mo environmental no ka star cement entot tangga star cement ngurok cement plan ki dem ki ak hadien wada dep ka mining kira em ki ka ak wa kidau repair bang ki ta to ar kam tu wa kedau ki te ka ong ki sen ni mo ong gi wa archak star cement ru supply mo yong dam tertor tu ma eco friendly am kan mega tibi hi ka mining kemot lot of degradation soil degradation deforestation ada no dalau bumde kita ka mining le obviously kita em ki langka deforestation snayu pi soil degradation to he kono te ni ba klem de le ikatele kamnu ba awah de emu natural resources emu te angu motion ne kam ongi mo oi morsong ten penaron ni ba ila yir pangkelau mo di lang ba ka company la ki mesin repair snag u cement dai go te ila em kam ki yo em kam ki wa le ro hi ki wa yu ki yo gi em kam ki le cement toy kamu ong biang ki kita ka kedak ki dikhawa ki dikhaya mo ki kenja merat ku im ho ne kichwa wan ki company ki cement plant apo elaka yang kita mut ki em lupa gi kemudian duk dang kena dekhayak mayap chual ka company plant em geri anang kena em geri te kemud tore ki company wa penyam ki dekha long ki chemical uno cukum tor kemud keni em chua hi go na duk chua mo kia le se nak asid muyong le se di ku no te kuno hi kita arem ni phak company ka chwau le kinu ka dem ka plan ka well plan te I company chong chong I support ye ka wa ba idu kita jimen toy waka I ru le ka ye ku le I yo jimen toy naka kala ka yo jimen toy ka kadil ka lang ba to by force dan ne da udah buat I dan ne kami yo jing ka kala dep em ti chwa duduk ki wa he duduk nang chwa kinong we chnong kinong chong chnong pyong I em ti chwa ki wuki no một iman chu bet endrei ka pen boy ke aram le bor I ka pen boy ke I him ke thet ki thau go yo yarap ye pi utilize natural resources de te yo pim em chim to ye pi menawan ke star cement ka iki ikan government job adik singi seja bahag kian post go ang sweeper ne cleaner yo mereka company ka provide ke standard bila standard PLDA DT pun dat mo standard yang PKT ka company ka provide ka IP ka EGP ki kre te I hawa kate yo I jing mentoy na ka temut kita mi cha yo ka chnong ni dong chnong di sana ko kwa pau I jing sap si na wa le sen tu ju antai le ko sarkar yi go mau yi de jing sar ko khoi ha ko yi kam gi nong sok nong I em go te jing toy kai hawara gi nong sok nong kendi 5% yo toy na ni ko pa ki em gi kre lang wi company wi eju por ngau ong fi kejak wa I
kam gi kon gi riot gi pokoknya kam tam gi man be no kiwa hit nangi por Arsenal des temen swa riot por gi tau ti khail ra gi lebe itu dan ini lakat tul Arsenal the em gini company wa yarap itu gi keman be itu su kawar riot surok menswa menai kejut dia ba no dia ba dia kiri dia lai lebu sesurok kat ni ini lesos yang kat ni boy dia kit da wani kali hayung i to lempu mantu surok wa miat la ande boy dia dikit tenga wong ini kat tu dapat jing sosi begini pra ini gi seiñbhalang ti phonu jing thu yang i nu jing lu ki jing sket ho chwa le kami to si chem jing chwa gi kam ga snong no kam ga snong hitai ho pi pidiang ini public hearing ye jing mentoy ki to i pradok prasnam dari mana yo le kami mumjok tam kulam te gam nu le dari i jing mentoy i tai snong i spa yo jing mentoy negeri company WM ba ki to WM marjan ni te nga kerpat yo sarkar wa uthok la thol ti ga du la ti thok i yo kita jing suk tai snong ti te